في اللقاء ده مع الفنانة والمغنية أم كلثوم من سنة 1967، وده كان خلال لقاء صحفي سنة 1967. تعالوا نشوف كده الحوار مع بعض كده، هو جزء يعني حاجة صغيرة كده، تعالوا نشوفه مع بعض. في la beauté du chant arabe. ما هو سر جمال الأغنية العربية؟ سر جمالها صدقها في التعبير. La beauté du chant arabe, c'est avant tout son authenticité dans l'expression. Qu'est-ce qui fait le secret de cette extraordinaire réussite? ما هو السر فنك الخاص؟ فن الخاص، نعم. ما بقول لك ان انا بحبه، سره هو حبي له. Umm Kalsoum me dit, je n'ai pas de secret, mon seul secret, c'est que j'aime mon art. Umm Kalsoum, qu'est-ce qui fait la beauté du chant arabe? ما هو السر جمال الأغنية العربية؟ سر جمالها صدقها في التعبير. La beauté du chant arabe, c'est avant tout son authenticité dans l'expression. Qu'est-ce qui fait le secret de cette extraordinaire réussite? ما هو السر فنك الخاص؟ فن الخاص، نعم. ما بقول لك ان انا بحبه، سره هو حبي له. Umm Kalsoum me dit, je n'ai pas de secret, mon seul secret, c'est que j'aime mon art.